Ilo yang karo iming serom kana lona femi kumet medet tsena bilawara ya kumembiri hlakana iming serome na kuhlakanisa kolonga ngisala stage shurkonga bakho ngisala orla Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo na wekumaki audio streaming yam kana lona fm.co.za mina nikhalanga pet mathebula ingwana rismato wa jimo hlanga mo shingirtana wa chachana makuna lo ndandatsi iming serome ni kwamukela ko ungabakho ngisala orla Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo na wekumaki audio streaming yam kana lona fm.co.za ina kono ko Afrika Wa Vulavula umeleritswa inchindani Eric Mabasa ifama singa fikele ka hafu kupela wara lia yangwe kana kono taba ka tisela na swin'wana swa swiviko swa ntlangu wa bolo ya cup ya misava lowu ngele ku yeni mahlweni a Australia na le New Zealand laha tiko ra China ri nga ta va ri tlanga na xipano xa England ta ku nyika swiviko swoleswo ku sukusela hala ka 10 minute ku nga se ba awara yan'we nhlekani lowuwani hi lava ku bula na va xiphorisa xa Afrika-Dzonga leswiwani swi landzela hoyihoyi leyi nga koho loko swi ta ka timhaka ta vugevenga etikweni ra hina mi ta tsundzuka ku hi mugqivela ku ve na swiviko swa leswaku ku na vaphangi lava nga fika va phanga ka rin'wana mavhengele laya a Jabulani Mall laha ku hehliwaka leswaku a va tlhe va kota no lawula timhaka ta mafambelo ya timovha va pfala na police station leyi nga laha tlhelo va pfala na laha Shell va pfala na ku nghena ivi va nghena ka food lovers va yiva swigevenga leswi se i komba ku swi vula ku swigevenga swo ndla hi ku rhandza la tikweni leri swi ndla hi ku rhandza swigevenga hi ndlela yaleyo se hi ta va ka hi bula na vona va xiphorisa hi twa kahle hi fike njhani ka xiyimo lexi hi nga ka xona tiko ra Lesotho ku hehliwa ku vaaki va roho i van'wani va lava va nge le ku kayakayiseni tiko ra Afrika-Dzonga loko swi ta ka timhaka ta ku ceriwa ka migodi swi nga ri nawini xivutiso i ku kahle ku tsandza yini va ka hina ku tsandza yini ku tiko ra hina ri tikomba ku ri na nawu swi tsandza kwihi ku tiko ri vona ri komba ku hina nawu hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi hi lavaka ku vulavula hi swona hi timhaka ta vugevenga bya tiko reru hi ndlela yoleyo nokona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tolo a ni kha ni haxa ni ri Giyani ivi ni bula na tatana ni le Xikwambani hi twanana ku ni ya a xibedhlele xa Khensani ku ya vona ku xana leswi ku vulavuriwaka hi swona hi leswi swi nga xiswona ke ni yile xibedhlele xa Khensani ni yile tiwadi leti nga famba tona ni fambe male surgical ni ya a TB ni tlhela ni ya na le a psychiatric ward hi ndlela yaleyo loko hi huma laya a ku ri va ma past 3 a xibedhlele xa Khensani leswi xifaniso lexi a ni ri na xona loko ni ya Khensani a hi xona lexi ni nga huma ni ri na xona ka vula ku nga va ku ri na tindhawu leti kumbexani ni nga nghenangiku kumbexani ku nga va ku ri toho ti khumbekaku ka timhaka leti ti vulavuriwaka ta ku basana ku thyaka ka xibedhlele kambe ku vulavula ntiyiso leswi swi nge le ku vulavuriweni swi nga va kumbexani swi ve koho kambe xiyimo xa Khensani a hi xona lexi xi vulavurisiwaka xiswona namuntlha ni tshemba ku na sesi Rose na tatana Shayi va nga yima na mina leswi ni swi vulaka hi ku i van'wani va lava va nga ya sesi Rose mufambisi wa minongonoko wo khomela ka Munghana Lonene FM na vo va yile va hlamarisa hi xiyimo leswi xi nga xiswoho mayelana na leswi swi vulavuriwaka na leswi i swi vonaka loko i a xibedhlele hi ndlela yaleyo ku na vatirhi lava nge le ku tirheni ku hi teka a xibedhlele va le ku tirheni ku tiyimisela a xibedhlele lava va lavaka ku vona leswaku vavabyi va vuya va pfunekile se swi na nkoka ku na loko ku ve ku na swin'wana swi nga fambeki kahle swi lulamisiwa ku tlula ku va ku hisiwa yindlu hinkwayo vanhu va kha va lava kondlo ma vo mhaka ko hi nge swi koti sweswo ku va hetela hi tikuma hi hise yindlu hinkwayo hi mhaka ku va hi kha hi lava kondlo ni yini mina xibedhlele xa Khensani ni vulavula ni nga ti pfinyingi ku ka vula sweswi ya tatana Xikwambana va vula swa ku hi le xibedhlele ka thyaka kambe ka basisiwa a ko ve ku va ku thyakele ruri loko ni bula na dokodela Mongwe ku nga district manager wa ndzawulo ya rihanyo eMopani na vo va tiyisise sweswo swa leswaku ku na leswi va swi vitanaka maintenance plan leyi va nga le ku tirhaneni na yona ka vula loko hi fika kwala Khensani a ku ri na lava va ri ku tirheni hala wadini leyi ya vavabyi va swa miehleketo lava hi nga swi vona va ri ku tirheni va tikomba ku va thewukerile hi ndlela yaleyo se n'wina mi nga va ku mi ri na swiphiqo kumbe mi ri na leswi mi nge ma swi vona swi nga ri ku kahle tihlanganiseni na vufambisi bya xibedhlele hi ndlela yaleyo kasi yin'wana leyi nga vulavuriwa i timhaka ta ti-ambulance na yona ni dyondze tolo hi ku a ni nga swi tivi ti-ambulance a Limpopo va na leswi va swi vitanaka ti-EMS stations ti-EMS stations i ndhawu laha ku tshamaku ku nga na murhangeri loyi a vonaka timhaka ta ti-ambulance se ti-EMS stations leti
hi to ti vona ku okay loko laveka ambulance a Xikhentsani loko laveka ambulance ka Khakhala loko laveka ambulance kwihi ta kota ku va ti humesa ti-ambulance toleto xibedhlele a xi na vun'winyi bya ti-ambulance se hi nge fiki na siku na rin'we hi ku xibedhlele xa Khensani a xi na ambulance yihi a swi koteki hi ku xibedhlele xo hi xoxe a xi na vun'winyi bya ti-ambulance swin'wana swa leswi ni nga swi dyondza loko ni ye Khensani se a hi sirheleleni ndzhaka ya hina a hi sirheleleni nhundzu ya hina a hi hlayiseni loko ku ve ku na vaaki lava va nge ri vo va vilerisa hi timhaka leti ti humelelaka exibedhlele ku na board ku na vufambisi bya xibedhlele yanani mi ya vulavula na vo mi va kombisa leswi swi mi vilerisaka ivi swi kota ku va swi lulamisiwa hi ndlela yaleyo xifaniso xo biha i xa ku loko mi hangalasa mavunwa kumbe mi hangalasa mahungu ya lama kumbexani ma nga va ma ri ntiyiso kambe ma nga lunghiseka mi hetelela mi endla leswaku sweswiwani ku na madokodela va 33 lava tirhelaka a Khensani 33 hi nomboro leyi ni nga byeriwa yona loko ni ye exibedhlele na vanhu lava va tirhaka hi ku ya hi ku hambanahambana hi swiyimo swa vona swa vuongori va 200 se loko madokodela ma 33 ya kha ya tirha laha ivi weki hangalasa hungu kumbexani kuma ku a hi ntiyiso swi hetelela swi vika ka xiyimo xexo xa ku ri na vo va nga ha tsakeli ku tirha mi nga hetelela mi tikuma Khensani ku ri hama madokodela hambi phela a swi terekeriwi ku dokodela ri ta thoriwa Khensani swi ya hi ku va koho ke va swi lava hambi mo tereka njhani loko va nga swi lava ku ya tirhela Khensani va ngeti se a swi terekeriwi sweswo se hi yo mhaka a hi lulamiseni swiyimo swa muxaka wolowo a hi lulamiseni swiyimo swa muxaka wolowo na mhaka liya leyi yi nga va yi hetelela yi va mahungwini swinene tatani xikwamani va nga yi khumba na yona ya ku vaongori ni tshame ni swi vula ka nongonoko walowu ni ku vanhu lava va nga xiphiqo ka vukorhokeri bya mfumo a hi van'watipolitiki ngopfu vo tala va vo i va tirhela mfumo sweswi va nge ku na moonlighting hi swona swi tlhelaka swi onha ku vanhu va swi kota ku va ya tirha aka private va vuya va ta karhalela ka public loko hina hi fanele hi kuma vukorhokeri hina vo pfumala ti-medical aid a hi pfuneki hi mhaka ku vo va yi va ya karhala leyi se ivi hina hi hundzuluka hayi MC va endli swona hayi CEO a nga endli swona se CEO teke xiboho xa ku a hi tirheni laha hi nga ofi nkarhi wo leha loko hi ofa nkarhi wo leha hi tsutsumela kun'wana hi ya tirha ivi hi hetelela hi ta karhalela ntirhweni wa laha hi fanele hi korhokela vaaki ni vurini na sweswi na ha swi hengeta loko ntirho lowu tirhaka wu nga ku tshika mani ri thicara ivi u nga ni 86 ni tshika ni tala ka radio na le ka radio loko ku nga ni 86 ni ta tshika kambe a ni kokakoki lavan'wana hinkwavo ni ndla ku ku nga ha tirheki hi mhaka ku ni lava ku ya phecha leni se a hi mi tivekisa ra mehe le ka 0860 0025543 mi nga tirhisana mathevula dpr sabc.co.za eAfrika munghana i Twitter handle andeka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus hi teri namuntlha hi vulavula xin'wana na xin'wana Vughevenga 0860 0025543 sesitintswalo nhleka Ayena bootcat minjani? epfukile minjhani Ngipfukile bootcat. okay Bootcat ni phone number tiva ni twa ku vava ngopfu bootcat swi endlakala ku ikona la amsadeni. Bootcat ni tani byela ku ri mhaka leyi ya vo illegal miners nge va vitani vo zama-zama ka leswi va swi endlaku i swi swa illegal i swigevenga a swi sunguli ku va kona bootcat hikuva vanhu lava ha tiva futhi na hi ri community ku va tshama kwihi yes van'wani va community tshamaka na vona ha swi ta ku va va qashisile amajaritini ya vona mara bootcat ni vulela ku ri Matholesville hi yona ndhawu yi nga sungula ku va na vanhu lava vo vitaniwa ku ri illegal miners loko mi famba hi ndlela leya Main River Road bootcat ku sungula ku tsemeleriwa tintambu ta ti-cables ku na navusiku loko mi driver ku nga vonakali swi sungule khale hi swi swa sweswi bootcat ntambu ya ku ndlela leyi connectaku Main River na Davidsonville ndlela yaleyo yi ze yi pfariwa
ni nga va vutisa maphorisa va swi tivi yi ze yi tsariwa ndlela leyi mhaka ku ri ku nga hindzeki xitarata xi tsemekela hi le xikarhi hi mhaka bona lava ti-illegal miners ku hava na one a nga suka kona parliament or wherever place a nga responsible as a leader to come and address that issue ku miyeriwa ku kutuku va nga it's a normal thing sweswi good petty imaginani u tshame andlwini lowu u yi hakelaku every month a bank the next thing u ta endliwa hi bullet andlwini endzeni ka yindlu ya wena ka jariti ra wena ku hindza bullet yi humaku exitrateni yi vangiwa ku vanhu va endla ku swi nga ri kona anawini and sweswi hi vulavula ku ri yena Bheki Cele a nga sunguli ku ya a resign a swi sunguli ku endla kahle hayi mhaka yo sungula leyi va promise ku va ta veka maphorisa ya ku hi maphorisa ya lawa ya ku swilo swo endleka a Bosmont good pet va ku hey ta veka maphorisa ya ku hi namuntlha maphorisa ya susiweni and then loko ya suka maphorisa va nga byelanga community ku ri se yi susa maphorisa so good pet ni ta mi byela ku ri mfumo lowu hi ngele ka wona sweswi wa hi faila u vava hikuva bona a va tshami na hina a va kona on the ground bona va ta ntsena va vulavula the way va nga ta vulavula ti-strategies ta vona leti va tiva ku ti nge endlakali and ti nge humeleli and then vanhu va le ku feteleni good pet in the ground so swilo swi nga humelela so ku hava na Y1 yena wa leader la nga ta ku maybe a hi teni na strategy lexi nga ta pfuna community not today but namundzuku ya ku hi masoja good pet hina South African Defence Force tiku va le timall va zula timall ku hava leswi va swi endlaka loko ku ri maphorisa ya hluleka then why va nga change strategy va endla private policy leyi private policy yi ta ta na strategy xa ngcono eka hi vona ku government policy ya hluleka hi mhaka ku na vutsotsi a va tshembani na bona self ba nghenelele ngopfu ka swilo swa vutsotsi va tshembi community yi tshemba maphorisa va tshembi community so it's a problem leyikulu so Bheki Cele leswaku u ta suka a ofisini ra yena a ya zula la a timayini a kharavala ku rava lexi a xi endlaka mina a ni voni ku pfuneka ka nchumu ku teka swi tisiwa ku vava leswi swi endlakalaku ni mi byela ku ri from Crown Mines to kowena ku ya le a Randfontein vanhu lava va tele ni ta mi byela mina hi Saturday loko ni huma a Midlands ni huma hi Flayhof a va ti fambela van'wani kona la a Florida hi ka ku na ku ndhawu yin'wana ya vona va ti fambela kahle va mbale ti-boots ta vona va khome na swibegani swona leswi va vona va ri mad u vona ku ri vanhu lava ku va huma entirhweni va chayisile ya ri kwi maphorisa nkarhi walowo vanhu lava va tele ka community unless if ku na un'wana wa leader hikuva ti-leader leta hina ha ti tshembi laha vo Masuku vo Bandile Masuku a va ri involved ka ti-PP hi lava va humelela va vulavula ka ti-TV nothing it has been done to him swilo swi moxekile ka Department of Health because of him and nothing it has been done wa vulavula today ku hava munhu a nga ta khomi so ni believe ku ri ti-leader style somebody u kona it's either va tirhela yena that's why va nga va endli nchumu swona sesi wami 0860002543 ku na mungiseri la a nga langa ku a nga tiviwi endzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus makumbemberi ntsevu tumela tintsayani ku bela ora ya khumemberi xikala vito hleka inhleka ne botet na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula ayiba mina no vona ngaku mhaka leyi ya ti-zama-zama botet ba law enforcement ya la South Africa yi le tsekatsekeni swinene vugevenga lebyi nga ku endlekeni la South Africa high court swi matikweni man'wana loko ya matikweni mo fana na vo Zimbabwe na vo a va ku hava maphorisa ma khomela hi ntamu mara phorisa ri tlhaviwa ngopfu lava lawani vona loko ri vona hayi so
ivi nghena ka leya vo zama-zama hayi ku a va swi tivi swilo leswiwani mina last kumbe fikiri i sukaka eka rona ni munhu walowo driver swibajani swa ti-Bolt na ti-Uber ne ni kumeke ni kha ni layicha un'wani a tirhaka a mayini kwala mayini lowu nga la electoral court u tirha underground na yena se ni zama ku lava ku vutisisa kahle na ku twisisa kahle ku loko se mi kha mi tirha kwala hansi a mi hlangani na vona vanhu lava va zama-zama a ku vanhu valava va hlangana na vona laha hansi and va ya tshama na n'hweti va yi tshama va ri underground vanhu valava va tshama underground va va kha va dya yini se ni ngopfa kahle loko va kha va tshama ku na munhu loyi a va a kha a swakudya va kha va swi kuma kwihi na a ku hi swilo leswi swi endlekaku layani swa chavisa because vanhu lava hambi ku ri swo tima torha byala swinene byitsiwana ku na byala va kha vanhu loko va ri le hansi ku na vanhu lava va tirhaka na vona lava va tirhaka a mayini lava va kha va supply swakudya lava va nga va blackmail leswaku swa ku va tiva kusuka nkarhi wa yena ku ya fika le ka tukulu wa yena a kaya laha tshamaka kona ni like ku ri va n'wi khomile munhu loyi a leswaku a nga na develop ku yini lero ku ri va n'wi khomile leswiya swa ku a nge swi koti masitwile so bothete ku va vo zama-zama u nge ya tshama hansi u kha u nga dyi tin'hweti tinharhu hinkwato u tshamile hansi u va wa khanya yini va ku hayi a hlangana na vona va kha va nemetweni bot ima ni kuma van'wana hi twa ku a hi lavi switori hi lava ku hi twa ku se hi huma njhani ka xiyimo lexiwani switori sweswo swi twe khala hi va vulavurile hi swoho van'wana ku khale kambe hi tweni nin'wana mingiseri loyi nhleka aye bothete njhani hi pfukeni minjhani advocate bothete amarise ni komisa swilo leswi zama-zama a swi easy ku ri swi nga kota eku hela wona mi nyika xikombiso loko ri ku ta va na operation ya ku va endla ku zama-zama aka maphorisa ya ku lama ma nga na information va va informa ku ri namuntlha mi nga ti swi ta vula ku ri data hi nkarhi muni vona mi nyika xikombiso xin'wana ku ri va le kwini loko ri ka va nga swi tivi va byela ku va le kwini loko mi fika ematshiba kusuhi na le ka silwana hala ndzhaku ka ntshava leya yin'wana lava endlaku zama-zama mara loko va khoma vanhu va ku cela lava lava nga khoma AK47 va kota ku endla na road block kokwalaha ka ntshava yela va endla road block va tekela vanhu swilo ku na ti-case ta ku tala ti nga reportiwa vo lulekani vo Namasale ta ku vanhu va fika va tekeriwa swilo swa vona loko mi hundza hi movha mi kuma ku ri na ti-road block vanhu va le Lesotho va mbale emaxoko va na ti-AK47 not ku ri a va swi tivi le Gauteng ya kuma 3 ya lava va ku cela not the boss ta kona and then loko se hi va vutisa hi va yisa emaphoriseni va ku no hina a hi nchumu wo va swi tirhi vanhu lava se va nga ta tala hi lava va nga na mali se va nga ta hakela so there's nothing wrong with that it's legal. I don't know why it's illegal because na maphorisa va swi tiva bekitelo wa swi tiva ku ri va le kwini and va hi nkarhi muni wa swi tiva ku ri va le kwini why va nga valanga so leswi va swi vulavula nametwe nkombo kese a kumeni mahungu emisava ya awara ya n'we ku ya ta emsekwini kusuka kwalano hi ya ka brigadier Aflenda Mathe kambe ke guys mahungu ya awara n'we ta emsekwini Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingisero mugana lona FM hi tere laha ka commitment u nga si ba awara ya n'we hi ta tsutsumela le ku nga na va xipano xa swa mitlangu va hi nyika xifaniso xa leswaku ntlangu exikarhi ka China na England wu suka njhani hi ndlela leyi se u nga kayeli hala ka commitment ku nga si ba awara ya n'we a hi buleni na mbulavuleri wa xiphorisa xa Afrika-Dzonga Brigadier Aflenda Mathe hi bula na vona laha hi kha hi languta ka timhaka ta vugevenga mayelana na timhaka leti ta va zama-zama. Brigadier, good afternoon and welcome to Mugana Lona FM. A very good afternoon to you and to listeners. I was listening to your voice note just now on our news, during our news time here, and you were speaking very fast about what
the Minister of Police had promised the residents of Rivali. Can we start there, please? Okay. So you'll recall that yesterday, the Minister of Police, General Vughevenga, he led the senior officers of the South African Police Service down to Riviera, where we have seen protests there. So basically what we went to do is to engage with the community so that we can find lasting solutions to the challenges that they are raising there. So you will recall that the community is complaining about the illegal mining operations that are being conducted in that area. So the minister was just outlining the plans that we have as the SAPS in terms of preventing and combating such illegal mining activities in that area. And what are the plans going forward? Because I understand the minister was not going there for the very first time in Rivali, isn't it? In terms of this year, it's the first time he is going there. You will recall that Rivali it's got a history of gangsterism. So what we have done, we have stabilized the area, we have dealt with the gangsterism, and now it's the illegal miners that is mushrooming in that area. So we have had operations, high-density operations. Just before the protest, we had an operation, you would know the Gauteng operation, Okai Mulao, that we conducted there. And so there is a lot of work that we have been doing. But people then need to understand that in Gauteng alone, we've got 600 of these unused and abandoned old mining shafts that are giving us a problem. So you will find that every week our illegal mining groups or deployments, they are working and running around to ensure that in between these shafts, to ensure that we arrest and we put a stop to the illegal mining operation. And are you winning or you are losing the battle, given Look, the mushrooming? Mm-hmm. We are making progress. We are not where we want to be, but we are certainly making progress. You'll recall that in the past financial year, we arrested more than 1,199 illegal miners. 100 of them were South Africans. More than 200 were Basotho nationals. We also had more than 100 were Zimbabweans as well. And then we also had the Mozambicans, So you also recall that early this year, the Minister of Police, General Vughevenga, he led a delegation to Lesotho to speak to their counterparts, to his counterparts there, so that we can find lasting solutions to this issue. Like I've highlighted, the majority of these suspects that are taking part in the illegal mining, it's the Basotho nationals. So that's why we then felt we need to engage with our Lesotho counterparts so that we can both take responsibility and accountability, but most importantly, we can strengthen our crime combating operations between the two countries. And how far are those bilaterals? Well, they are ongoing. It's not a once-off thing. They are ongoing. So we constantly, obviously, need to follow up. We are also in talks with the Department of Minerals Resources. The minister is also talking to the Minister, obviously, to find lasting solutions to the challenges of these illegal miners. But also what I can highlight is that in the past financial year as well, we seized during these operations, during the illegal mining operations, we seized 1.8 million in cash. There is a number of drugs that we have collected. The ammunition, with the rounds of ammunition, was more than 9,000. So it just tells you that these are heavily armed illegal miners. But what we are saying as a South African Police Service, we are constantly devising the strategies, coming up with the plans to ensure that we combat this type of crime. Some are even saying, after what happened in Rivali this weekend, are saying you as police people you always react, you are not proactive. How true can that be? That's not true, because when we do act, the media and the cameras, they're not there. They only come when it's burning. So as I've indicated, just last week, we had an operation in the same area. We have been conducting operations in Rivali and other areas where we have stabilized those areas. But that is the information that the media won't report on, and they choose to report on negativity. So there is a lot of work that we're doing. Yes, we do agree that we can do more and we must do more. So that's why we are going back to the drawing board and say, where do we improve? Who do we rope in to assist us
to fight this illegal mining activity. There was an incident that took place, is it Jabulani Mall, wherein it is alleged that criminals even managed to do roadblock, blocking your police station just next to the mall. And some people are even linking it to the issue of zama-zama by virtue of the fact that the store that was robbed, it's Food Lovers. What is your take on that as police services? Well, we did visit the police station yesterday. We actually started there with the Minister of Police. We did engage the station commander there and the members that are obviously leading that particular station. We raised our concerns with that particular station commander, and we also went to the supermarket and engaged with the affected employees and the supervisor there. So what we are saying is that we are also looking into that matter is under investigation to actually assess our police response, our lack of response in that particular incident. But are you able to link it with the issues of zama-zama, or is just a criminal offense on its own? This stage is an isolated incident. We cannot link it. And apart from the area of Rivali, do you have other places in Gauteng, for example? I understand you mentioned more than 6,000 shaft, 600, yeah. Yes. Do you have other areas which are hotspots? Yeah, we are looking at, obviously, in Gauteng, we're looking at the West Rand, Ekurhuleni, Johannesburg at the hotspot. Other provinces, we are looking in Mpumalanga, we are looking in mining areas like Limpopo, we are looking in the Free State, we are looking in Northwest as well. So it's a multidisciplinary and integrated approach where we are focusing on the hotspot areas and we are conducting our operations. So finally, Brigadier, when will residents begin to say, now the police are winning this? Because there is a call to say, no, man, we need soldiers on this one. Well, firstly, the community must not say the police are winning or the police are failing. They should say we, because fighting crime is a collective responsibility. Yes, as the police, we come with the expertise, but the communities also need to come on board and share information. Brigadier Cancel, thank you very much for your time. Thank you. All right. It's also means from Gadana family by Bulana Bona, a Brigadier Atlanta Mate, Labai Bulana Bona Suga, Kashpur, South Africa Zonga, a commissa, Les Obabla, so it Magata, Talasako, Tanish, Porisa, Bafambe Magoza, Kurisana, Nat Makaliti, Tabazama, Banikanash Fanisha Kususela, one, that etam with the Zibam Soko, Lemagiberi, Makumembiri, Fika, a match. Kumanganya nkulu le mara magidemberi makumemberi nar kukhomiwe kutlula gidi madzana mbiri wa bacheri bamgodi singari na win la dzana rabo banga bakwala Afrika Dzonga kolomeka kadzana makumemberi mune banga le bale Zimbabwe madzana mbiri makumenharu mbiri bari bale Lesotho makumenkombo nkaye bari bale Mozambique kasi ke kutlula n'we khomanungu wa mamiliyoni ya tirandi yi hetelele yi kumeka eka hoyi ya leyiwani yi nga hetelela yi va kona hi ndlela leyo kasi va kombisana timhaka ta ku i pfhumba leri tanihi xiphorisa va nge le ku tirhaneni na rona ku lwisana na vaceri va mugodi lava nga ri ku nawini na koho ve le ku vulavurisaneni ndhawu leyi ya timhaka ta swicelwa na energy ku tiyisisa na ku vona leswaku migodi leyi nga siyiwa yi nga ha ri ku tirheni yi hetelela yi pfariwa hi ndlela leyi va kombisa timhaka ta ku swifundza swo tala swa khumbeka Mpumalanga, Limpopo, Free State na Gauteng swa khumbeka ka timhaka letiwani. Loko ni va vutisa hi timhaka ta vugevenga lebyi byi nga humelela le a Jabulani Mall hi timhaka letiya ta ku va swigevenga swi teka nawu leriya ra ku swi za swi fika la swi pfalaka na mapatu swi lawula timhaka ta mafambelo ya timovha na swin'wana va kombisa timhaka i mhaka leyi va nga sungula hi yona leyi a xitichini xa maphorisa xa voho le Jabulani lava nga hetelela va twisisa ku a va hetelela va lava ku tiva na ku kahle hikokwalaho ka yini maphorisa va nga ha tangi va nghenelela ka timhaka letiya ta vugevenga lebyiya. Xana mi nga va mi ri ku tsandzekeni ke ku lwisana na timhaka ta vugevenga va nga hi nga ku mi le ku tsandzekeni hi nge hi le ku tsandzekeni hi ku lwa na vugevenga swi khumba na hina tanihi vaaki. Se mi nga se vitana masocha mi nga se vitana yini swin'wana ni mi vutisa ku n'we mi le ku hoxeni njhani xandla ku lwa na vugevenga.
i mhaka leyi nga ka yona mingisero wa mina 0860 002543 a hi vulavuleni vugevenga lebyi hi lo lunga ngopfu tanihi tiko ku endleka yini va ka yini hi fike njhani ka xiyimo lexi xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona mingisero wa mina kwala u nga koho 0860 002543 tirhisana mathebula tprsabc.co.za leswaku hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa n'we ka mhaka leyi hi bulaka hi yo wu nga va wu ri yihi hi vulavula xin'wana na xin'wana lexi xi nga vugevenga hi yo mhaka hi ku andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika Wa Vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. a hi kumeni n'wana mingiseri loyi nhleka Aye butat. minjhani Hayi pfupile ngoba. a hi pfukeni Leswi hluphaka la vugevengeni butat malunghelo la semangani kwa swigevenga ti-IP ti khome maphorisa mavoko na milenge va ha tirhi hi ndlela liya mani va tirha va kha va chava ma vona loko ku susiwa ti-rights ta ku swigevenga swi va na malunghelo phela masiku lama example ni ta mi nyika liya yi nga endleka le patwini ra N1 va ngo maphorisa 8 mambiti le vanhu vanharhu swi famba sweswiya vanhu lava pholo yelo a nga shuta video la a nga yi shutanga masunguleni ku vanhu lava pholo va endle yini se shutile ku maphorisa ma reacta la ivi se ku blame maphorisa media ta swilo swa milongweni maphorisa ma rhongo hi marhongo vanhu lava va pholo lava loko va shuta leswi nga khosa ku ze fika la swi nga fika kona so maphorisa ma kuma acta ma yisa voko a hi swona va vona milandzu that's why vaphorisa va ti relaxela njhe sweswiwa loko ku na vugevenga lava khonda mavoko swo fana loko va yele va fanele fika va acta phela ku va acta mi va blame ma yi vona na mitu ti-right a ti susiwi xigevengeni loko bohe phorisa a wu swi dlayi a hi nandzu loko bohe phorisa a hi nandzu a vugevenga byi nga hela ku duvule phorisa a hi nandzu vugevenga byi ta hela ndlela yeleyo kambe ma swi twisisa ku swi fike njhani kwala ka xiyimo xexolexo xa ku va ku hetelela ku va nandzu a swi fikise hi ku tirhisiwa ka matimba ku tlula mpimo van'wani va duvuriwa va nga onhangi nchumu van'wani va biwa va nga ri na nandzu hi ku Afrika-Dzonga anakeni na wu ri munhu a nga na nandzu ku kondza a voniwa nandzu phorisa ri va ri ku vonile ku u onhile ri nge ku binje u nga onhanga nchumu loko ze ri ku ba ri ku u onhini vhele laha nkarhi wolowo mabuni luwa wa khale swa phorisa ri chavisa swona ku vise sweswiya maphorisa va na xindzhuti mi nga yi katsi ka sweswo hi ku hina hi nga ri kona se hi nge swi tivi sweswo a hi vulavuleni hi leswi hi swi tivaka buti wa mina hi khenseli swinene 0860 002543 hi ndlela leyo mavutani nhleka mavutani a va ha ri kona 0860 002543 ku ta humelela yini mingisero wa Munghana Lonene FM loko hi languta ka timhaka leti ta vugevenga hi hoxa njhani xandla tanihi rixaka ku lwisana na xiyimo lexiwani hi ku na hina hi na vutihlamuleri bya ku vona leswaku tiko ra hina ri hlayisekile loko ni ka ni vulavula na brigadier laha xin'wana lexi va nga xi kombisa ku van'wani va vanhu lava va tirhaka laha va fuyiwe hi n'we tanihi vaaki mikhukhu ku na masiku va ku na mikhukhu leyi ngo rentiwa munhu a nga lo ndla mikhukhu ku wu ta kota ku hetelela wu rentiwa a nga lava ku wu tirhisa a nga tshami kona se un'wana na un'wana la lava ku nghena a ta kota ku n'wi nyika mali swi kahle mani kuma un'wana mingiseri loyi nhleka xikala vito exikanisa n'wina botet na vayingiseri hinkwavo va na n'wina ku wa lowo duma a khensa swinene mi ri yini n'we ni rhandza ku vula ku ri hi hanya etikweni ra rirhandzu na kurhula hi swin'wana swi nga endla ku hi fika laha hi nga kona namuntlha loko hi nga ri na rirhandzu na kurhula a ni tshembi ku xiyimo lexi se hi fambaka henhla ka xona a hi ta va ka xona un'wanyani tshama nghena wa muyingiseri a ku yo sala siku rin'we i twa ku koko loko i ku wa pfula a ku hayi ni tele ku ni ta tshama kwala mani ni va muakatiko wa kwala ndzeni ka yindlu ya wena hi le kusuhani ngopfu ka kwala hi ku loko mo cheka tinambara leti mi hetaka ku ti hlaya lava nga tala a hi lava va humaka la kaya hi lava humaka handle lero ku va fika aka mina va ri va 4 va tiva ku tshama ri vambirhi va ku hi tele ku tshama na wena kwala vhiki hinkwaro ni nge ali loko ha ha ri tikweni leri hi rhangeriwaka hi timafia loko ha ha ri tikweni leri hi rhangeriwaka hi timafia ku hava nchumu na wun'we wu nga ta luka mi fike njhani kwalano ka ku hi le tikweni leri rhangeriwaka hi timafia
vanhu lava hi rhangelaka hi vathembi hi ku tintiho to tala ka minkarhi yo tala loko ku humelela swilo ti komba vona so hi rhangeriwa hi timhaka leswi swi nga ni fikisa kwalaho bothete risimu leri hi ri yimbelelaka namuntlha ra ti-legal mining ri na malembe mangani khale ka ku vulavuriwa hi swona why yi nga pfariwi mugodi ya kona a ni namuntlha ko fanele ku huma ti-TLB ti ku hi letiwa va ya pfala a yi pfariwi swi komba yini mina hi vumina swi komba ku varhangeri va hina va na xiave ka mugodi yaleya kumbe van'wani va varhangeri ku nga ri varhangeri hinkwavo no tamatisi rin'we ri borisi hinkwavo veri loko wo veka tamatisi na banana kusuhana swin'wana swa mihandzu swi nga bola hi ku olova ni mi tweni ni kombela nghena ka leyi leyi javulana bote ni mi nyika makumenharhu wa tisekende amo ni nyika tinharhu tisekende yi ni vave ngopfu yi le kusuhani ngopfu na mbilu ya mina leswi nga humelela laha swi ni nyike xikombiso xa ku maphorisa a ma pfuni nchumu va cheriwe gate ya police station va ri ndzeni van'wana backup ya ku tirha handle kwihi tona hi pfaleliwa N12 bothad dyambu hinkwaro hi vanhu va ku va protesta everywhere hi bothad dyambu hinkwaro mara van'wani va tshame va ku va ndla shutdown ya siku rin'we ku hume ti-helicopter nhova leyi hinkwayo a ti ri ku tona bye bye 0860002543 a hi kuti ha ri na nkarhi lowu hi nga ta wu tirhisa ku va hi bula mina na wena kambe sweswi i nkarhi wa ku hi ya twa ku timhaka ta mitlangu ti fambisa ku yini hi langutele ntlangu exikarhi ka Ngilandi na China hi ndlela yaleyo ntlangu lowu wu nga hetelela ku vula swo tala ka tiko ro fana na rona ra China na ra Denmark hi ku swipano sweswo hinkwaswo loko ni nga hoxisi swi le ka tipointi tinharhunharhu ni vula Denmark na China hi ndlela yaleyo se Ngilandi yi na ntsevu se swipano hinkwaswo sweswo swi nga kota ku hundela ka rhengu leri taka kambe mina ni le ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula hi swona a hi yeneni ka lava nga ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula hi swona hi ndlela leyi kanene munteka tam sweswi tlhelela ka Afrika Wa Vulavula ntlhantloko hi mitlangu yena group D kusuka Hinmarsh Stadium Adelaide khensile Cuma a hi hlangane ni ntsungeni wa mahungu ya misava inkomo sweswo mi ngisero mgena lona FM mjani lo Cuma a hi tiselaka nhlokomhaka ta kumbe swiviko swa mitlangu ntlangu lowu nga le kwini mahlweni wu sungulaka exikarhi ka Ngilandi na tiko leri ra China ku ya hi laha nga swi hlamusela hako hi ndlela yaleyo hina a hi yisa mahlweni nakona ku Afrika Wa Vulavula ka mgena lona FM a hi vulavuleni xin'wana na xin'wana Vughevenga hi yo mhaka hi ku hi kona ku ta korrekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus sala timinete mune ntsena ya mahungu ya misava hi 21 mingiseri hi loyi ni hlekani xikalavito Ahe Butpet minjani bote ipfukile babo epfukini Butpet mativa loko va langutisa swilo swa zama-zama ndzi nga zi nghena moyeni siku rin'wana laha ni vulavula hi timhaka ta tihosi ne ku ta swi tiva swilo leswi ni vulavula na tindhuna ta ka Madhosi kumbe to ta ka Madhosi ni vulavula na tinyingi ku na vanhu na vona siku rin'wana loko huma masaka mina yini ku na masaka ya tihosi ku sungula ku na masaka ya lavan'wana mi fika njhani kwalano xikalavito xo khala ka ra gravel na swi tiva a ni ri ka Mchipisi ku na un'wana wa ntukulu wa mina a dilaka hi swona sweswo ku va swa hlupha ku vula i dila hi swona njhani mi vula ku i zama-zama yini i zama-zama ni vulavula nga tinyingi na namuntlha ni vulavula u le hansi sweswi ma swi vona so nkarhi wun'wani xiphorisa xo fanele xi humelela va nga bi tibembele ta ku hi lava endla operation a va humeleli kwelo va vulavula ntiyiso na swi tiva ku fele 4 minutes Butpet hi xipidi ne a ni ringisele brigadier ne ku khomi 1200 ya vanhu a hi swi tekeni ku breakfast ya mbohi wa wun'we i 25 rand hi siku swi hi wisa ka mali muni sweswo hi n'hweti hi siku
swi wisa ka vo ma 35,000 ivi lunch yi ri 30 rand na dini mali yaleyo yi wisa ka million then entry level ya maphorisa emalmuni 150 200,000 wa mi nga tholi vanhu lavo tala ku wisa mali hi ku fida swigevenga leswiwani futhi xa makumbuthet responsibility ya timayini leti nga abundant ku ya hi ti-contract i ti-owners ta timayini minister wa minerals u ri yini na police hi vona fanele va teka vutihlamuleri bya swilo leswi hinkwaswo ku khomiwa vona ku sungula kumbe a va ta yisa ma-security ya private madelana na sweswo hi ku ta bahuwa masiku hinkwawo ti-contract ri yini leti va nga nyikiwa tona leti ta vaceri ta vinyi va migodi leyi se yi nga ha ri ku tirhisiweni hi swo mbula ku swona hi swona ni vulaka sweswo because at the end of the day ka mining ku na rehabilitation yeah and responsibility ya mani ya the operator owner of the mine ku ya contract ya makumu ka siku se hi marito man'wani mi vula ku munhu loyi a nga le ku vangeleni vanhu ntirho laha i holobye Gwede Mantashe kahle kokwani Gwede wo vangela ku vanhu ntirho hi vona fanele va khoma responsibility ka ti-owners ta timayini va hi vona buthet ni khensini xikalavito ka khale ka pasi ra gravel 0860002543 a hi kuti mingisero me ku angula ku yina hi kumeni mangu misava lava hi nga tshembisiwa wona hi tatana Hlulani Fanwa Magayisa a hi kuti wena ku u ta vuya u ku yini hi ndlela leyi na mbona ka TikTok a yini hi twa ku n'wina n'wangulu wa n'we wu ri yini hi ndlela leyi hi ta kota ku vona ku ku fana na loyi na ile ku yingiseleni kusuka a PMC ku njhani a PMC ku hava timhaka ta va zama-zama swo hi ku a PMC hi le nawu hi le mayini se ti zama-zama ti le kwihi ti le ka ku ya hi mingiseri loyi wana nge ti xikalavito ti hala ka madosi ni ta va lava ni ta vezita ni twa ku se xiyimo xi njhani hi ndlela yaleyo ya khensa swinene mingiseri wa mehe ka nongonoko Afrika wa vulavula hi kumeni mangu ya misava hi mhaka ya ku tatana Hlulani Fanwa Magayisa hi vo va nga hi tshembisa ku nkarhi lowu va ta va kha va hi tisela wona hi ndlela yoyoleyo awara ya n'we ehenhla ka nhloko hi le ka stage 2 xa load shedding mangu ya misava hi lawa na tatana Hlulani Fanwa Magayisa Gayisa sweswo mingisero Munghana Lonene FM swo vula ntsena ku ka ha ri hava leswi leswaku haleni Munghana Lonene FM a yi khomi haleni mi kota ku yingisela kahle hinkwenu kwala mi va ku mi ri koho hi ndlela yoleyo sa hi ku ti mingisero me 0860002543 xiyimo xi bihini swinene loko swi ta ka timhaka ta hi laha va zama-zama va nge le ku fambeni ha koho xivutiso ku ta va ku loko se xiyimo xi titani swi nga va swi vula yini hi ndlela yoleyo ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta matikhomelo ya nisanani matikhomelo ya vaaki hi ndlela yoleyo na timhaka ta ku lwisana na vugevenga yimani hi nga se ya kule mingisero Munghana Lonene FM nga se teka riqingho rorolero ni tlhelela le ku nga na Cuma hi twa ku Cuma u ri yini loko swi ta ka timhaka ta ntlangu lowu nga le ku yini mahlweni leyi a xikarhi ka Ngilandi na tiko leriya ra China swomsa swetso kusuka a Adelaide 1 xipano xa hina England no xipano xa hina China mva ka n'wina Butlet khensele Cuma sweswo mingisero Munghana Lonene FM strili laha ntlangu wu nge le ku fambeni ha koho na xipano xa Dzuma na mina xi ta va xi mi khomele swiviko swa muxaka lowu mi kota ku twa ku ti le ku fambeni njhani loko hi languta ka mitlangu leya yi ya ku mahlweni ya khapu ya misava hi ndlela yoleyo kambe ke a hi ku timingisero mehe le ka 0860002543 twana laha Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela ku na mingiseri laha enhlekani Butphet. buto wa mina Mfukile. hi pfukile n'wina minjhani Hi pfukile Butphet man. a khensa Na man na ku khensa mi ku amjiye ku hala ka hina mi sa swo tikhomo swo ta hi khensa ngopfu Butphet. a hi mi vonanga n'wina a mi lumeri byasi Ai nga vuyangi ku hala xilungwini Butphet. na nkombo buto wa mina mi ri yini Mhaka leyi ya zama-zama Butphet yi nghozi ngopfu man and yi tele ngopfu. A ni ri ndhawini yin'wana va ri le Abraham Fish a deep level ne. A ku ri ndhawu leyi a ku ri timine Butphet mi hlangana vona va hi sala va daily ne mi vona manito Butphet ni mingiseri
ya mhlangana bona daily bot pet akuna ingaba report bayisala ba because bayisala ba ingakuvotirana na bona laba mapanago she vulavula ntiyiso ne because loko wo ya ku reporteni ba byela maphorisa ku lava abachavi ku ta ka wena bot pet va ta ku dlela jareteni ra wena ene vanhu vo tala pet va endla ku swilo leswi a hi vanhu va la kaya masuthu vanhu va le Zimbabwe hi vona va endla ku swilo leswiya so akuna ku ri vanhu hi chava sweswo swa ku loko ya report munhu ta ku dlayeliwa la i tshama kona kumbe vona maphorisa va ta taka wena va ta vutisa swivutiso ingaku we nga endla swona ni vulavula to la ntirhela kona bot pet ka ku duvula mfana un'wana wa security ne loko i lavisisa misalo ya kuma ku misalo va duvula ku security lera i va hisa van'wana va le Zimbabwe va tshama ku lwa kusuhana kwana East Lane sweswi ni vulavula ka n'wina a ku khlewa mahungu kwala ka Munghalo nene va ku heta khoma vafana vambirhi i maZimbabwe sweswi ni vulavula ku sweswi bot pet loko no va ka WhatsApp ni ta mi sendela WhatsApp ta mi sendela TikTok vanhu lava sweswi a va se za va teka na hevene maphorisa mara mindzuku bot pet va ya ku vuyeni vafana va lava kwala loko va nga si tekiwa hi vhene maphorisa va khome mani va khome ma security oh yes va khome ma security ende vafana lava kumeka yena va na tikhopa lava ka kona swiphiqo swa yena swi tele ne loko ku nga ri copa illegal mining loko ka ri sweswi bot pet va vulavula ku na n'wina sweswi loko mundzuku namuntlha ri nge se pela va hisela va ta va ende va khome na swilo leswi va fanele va khome na swona se swi vula ku yini swi vula ku swi tiyisisa leswi swi nga vuliwa hi un'wana muyingiseri engete loko maphorisa va ku kuma i ri na swilo leswiya swa tikhopa na yini na yini va teka ivi ku tlhe ku ya karisa vona se wena va ku chuxa ni mana yena 100% munhu alowo swin'wana hi le ku swi voneni ku ya hi hina bot pet kumbe ku ya hi mina ne a na ha tshembi nchumu ka maphorisa lexi va nga ku pfunaka hi xona that's why nkarhi wun'wani community yi teka na wu yi veka mavokweni wa yona swi vona ku namuntlha munhu onhini mundzuku wa pfuka vuyi hi hlupha la ntirhela kona ku hlupha vanhu van'we ntsena maZimbabwe ende loko a khomiwa namuntlha mundzuku wa vuyi i tlhela n'wi vona ku misa lowu hi luwa mi n'wi khome tolweni kumbe vhiki leri nga hela musa kambe a ni ngo phela a swi vuli ku loko munhu a khomiwa a nga ha humi but a ni wa khomiwa ivi a kuma beyili sweswo swa ku taniya a hi swona kumbexana mara hi swona sweswo vula ntiyiso mara munhu wa kona a nga se heta na vhiki a tlha vuya futhi a tlhe mi khoma rambirhi munhu a kona a va na milandi yinharhu ni mi twile but okay bot pet kesina ne enko 0860002543 hi ndlela leyi 14 minute ntsena ku pela wona ya 13 un'wana muyingiseri loyi i lange ku a nga tiviwi xikala vito nhleka hayi bot pet buta mina hi fokeli n'wina minjhani pokina I can't a ni kombela ku khawulanyana leyi ya zama-zama bot pet as long hi nga silungisa tibodara ta hina hi nge hluli you know kuna mfana wun'wana u ve a khomiwa hi ku yiva swo swa tikhopa na yini kwala I think that was past 2 months ivi va n'wi deporta eZimbabwe u ni fonerile mina u ni sendele message u ri is coming back va n'wi releasini a nga na passport n'wina mi fonela hi mhaka ku mi tirha swin'we leswi a ni tirhi na yena it's somebody hi tshama swin'we u lo ni tolovela because hi tshama swin'we around and then ivi va n'wi deporta back home ivi loko va n'wi deportini ube he knows my number u tiva nambara ya mina ube a ni sendela message ku ri ni va ni khomile ni swi twini ku khomiwile what happened a ku hayi no ni ve swa tikhopa va ni khoma ivi va ni deport se u vuya njhani hayi phela la bodarini is simple la you know va nga ni khoma namuntlha namadyambu ni ta dya dina na wena ene va deportiwile va heleketiwa hi movha ya mali ya hina yes so ku huwisiwa mali swi vula ku va fanele va nga deportiwi vanhu valava immediately bot pet tiborder ta hina ti ri empty the way ku hachumu nga mi sina la ku hachumu bot pet nothing famba emalelani koma tiport nasi it's wet lesotho na vuli the farmers va rila swiharhi I mean tihomu ta vona and everything immediately they caught the cross at the lesotho it's nothing
immediately yi nga sunguli ku pfula matihlo na mi byela nga kona ne ku na tivhene leti ta immigration kwala dorobeni sweswi ni vone kun'wana va nghene laha you know va lo fika va yima va kuma va yisa vambirhi va kha va famba laha va mhlovo lowu wa ma-India va lo nghena la xopeni ya ma-India lava va yisa laha a va yime kona ivi ku khomiwa va yisa lavan'wana lava lo pfala tixopo because tixopo leti hinkwato ti nga la ta ma-India a va na maphephe hi le kwihi kwalano kwala tanini hewa famba le budget sweswi n'wina la ka SABC loko mi suka mi ya eka furniture shop leyi nga registered na maphephe leyi vatirhi va tirha kona loko mi lava ku xava television va lava license fambani exopeni yin'wana na yin'wana leyi ku xavisaku the Indian mi ya xava TV the very same brand leyi mi yi lavaka mi ta yi xava without license ivi mi vuya mi kuma ku SABC a yi na mali Nkombo. Nemetri report 0860002543 ayi kuti un'wana mingiseri lo nhleka aka ha ri na munhu laha 0860002543 ni vona laha ka TikTok Xolani Mahlawule u rhumele hungu aku khalango loko ho tiva la ku xavisiwaku koho swilo leswiwani we are done impela ene vutisa leswi va felerisaka swona ku na un'wana a xavaka kambe ku tshama ku huma documentary yin'wana a yi kha yi haxiwa hi va xitichi xa television xa Al Jazeera va vulavula hi timhaka ta laha nsuku wu xavisiwaka xiswoho a matikweni ya UAE ya kha ya famba hi laha a Zimbabwe swin'wana swa leswi swi nga vulavuriwa kambe swi hetelela swi va mahungu swi helela moyeni ndlela leyo 0860002543 n'wana mingiseri lo nhleka pfukeni ku na minjhani pfukile i xikala vita Phalavora ayi papa mina ndza ku vulavula hi liya ti-illegal mining na vugevenga vo tete voko ra nawu wa hina especially hala maphoriseni lera xinene ri tshovekile va tirhisa lera ximati ene na rona a ri tiyangi timhaka ta vugevenga ni tshame siku rin'wanyani ni fika ni report case ya ku khomiwa nkuzi vanhu va ti-illegal mining kwalaha ka patu ra kwalaha Matsiba loko ni la ku gonya ntshava okay ni le pfula case a lulekani loko ni pfula case ni loyi a ni ri na ye ivi a tlhaviwa loko a tlhaviwa loko ni ya police station ni ya reporta na ku ya va ku a hi fambi hi ya vona laha swi nga humelela kona leswi ni nge teku na un'wana u tlhaviwini a ni swi tivi ku sweswi le ka xiyimo xa njhani u tsutsuma nghena hala khwatini a va yangi ku sikerisa hi lembe ra 2021 until namuntlha so that is why ni ku loko ni langutisile vanhu a hi ku a va swi voni ku ri ku humelela yini hi timhaka ta vugevenga ene va ta report njhani mara va swi vona ku ya report ko va ku ti tlangela hi nkarhi wa wena swi ri vona loko i ya report case ya ku tani ya ku fambisana vugevenga bya ku tani va ri bala a tilwele a redi loko ntsenga u nga vavisekangi ivi va tshama hansi ku va ta endla yini swi ri voko ra nawu a ri tiyangi kumisa Nemetri inkomu Fanuel Stole ka TikTok iri khalango kuze vanhu va le Zimbabwe loko va khomiwa va nga hlweli ku huma a hi mhaka ngopfu ya bail i mhaka ya murhi murhi wu ndle njhani oh ai 0860002543 makumembirhi timera tintsene ku bela awara ya 13 ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tumingisero me ku n'wangulo wa wena wu ri yini hi timhaka leti i nga va ku u tikhomini hi ndlela yoyoleyo 0860002543 vugevenga byi tinyike matimba xana xivutiso i ku loko se xiyimo xi te tani swi nga va swi vula yini hi hina vaaki swi nga va swi vula ku na hina vana tani vaaki hi swigevenga ke ni ta ya ka cuma kambe ni nga se ya ka cuma ku na mingiseri loyi nhleka na va xuvekile a hi swani a hi ri na swikhuhlwanani mani mativa leswi non'wana mu nga wu fambisisa swo kusuka na ku kolomi mi ta ku hi kona ni nga ta ka ni nga ku vuli ku hlonipha nkarhi
mina vona ku ile imbalabla ku yona ile ya Vughevenga na vazama-zama nhleketa siku rin'wana mi ri na miyingiseri un'wana a vula leswaku un'wana wa kona a ta na murhangeri holobye un'wana kumbe mihlonipheka ku yeloyo mi nga n'wi sechi i famba na mina yi kona clip kwala ka n'wina ti-clip ta n'wina hinkwato ti vulavula swo karhi kambe ku tlhela ku va na xivutiso lexi xa ku hi fike njhani la ivi un'wana wa museketeri wa n'wina ku a hi fikangi njhani nga ri hina ku hlaya ka muhaxi Pat Khalanga inge hi fikisiwe njhani la ni ba mavoko loko mi kote ku ya le xibedhlele xivara xa Khensani mati va ndla ku ringeta ku byela tiko ku vanhu va hemba ni mi twile ku vulavula na nkulukumba loyi mi ngheneli xikwambana mativa loko mo ka mi nga yangi ndhawu ya laha swilo swi nga humelela kona minkarhi yo tala mi ta famba mi ya pfala mapatu mi endla swilo leswi nga hava vumbhoni ni mi twile mi ku hambi mi nga nghena ka tiwadi hinkwato leswi mi nga swi ndlisa swona hi leswi loko mina ha ri ku tirheni loko munhu a ta a fika a rhangelela mi ri hayi leswi yi nga kona golonyi a yi fambi ya kamba yi famba na wehe i lava ku potako ene yi tshama hala ndzhaku loko va fika le va kuma ku yena a nga rhanga a ta le exiphoriseni hi ya nga na toho se a ndla ku vula ku hi nga pumpapumpi vatirhi mi twe mi vulavula hi kondlo ndlwini swi ni tsakise ngopfu sweswo ku loko va na kondlo ndlwini mpela mo hisa yindlu na ku durha ka yona na loko ri xisaka ra matamatisi ku lo tsandzunga rin'we ri tibolerile rin'we a wo suselela rin'we cukumeta yi tekela man'wani i ta xichulo i dya leswi xixevo xotaka loko swi va ra pheta va ku va yili le Khensani na va sesirosi va yili Khensani ku na tliliniki yin'wana ya ka wayeni vanhu va ka Bungeni mabodlongo tiko leri hinkwaro va ya le ka wayeni ari wayeni va tirha kahle ngopfu va siya health center la ka Bungeni siku rin'wana hi humelele hi problem esivara ya ka hina lowa makwenu a ku a hi yeni ka wayeni ka health center ka Bungeni va khola ni ku a hi yeni hi ya vona ku khola mani hi nga pfumeli leswi vulaka hi Pat Khalanga ku va khola swi nge endleki ne le ka Malamulele Pat Khalanga yi vurile ku huma vito rin'we a hi yeni ni kona ni ya vona laha kholaka loko fika la health center ka Bungeni a yi kholeriwangi lava hi nga va kuma va kholanga se a hi ndleni leswaku loko hi fika ndhawu ya mfumo lomu munhu a nga na ku tirha tanihi hi tshama hi karhi hi vula loko mali yi ri yitsongo i nga tsakeli ku tirha ndhawu yeleyo suka hi ku wena ntirho lowu a wu lavi a wu koti ku tlula ku pentisa xibedhlele lexiya kumbe tliliniki liya hi mavuno se hi ku seketela leswi ni mi hoyozela loko mi kote ku ya swi vona hi matihlo vanhu va ka hina a hi toloveleni ku mara ni yini ni ya swi vona hi matihlo ene a ni yangi ni ri nexe a ni ri na Patrick Shayi a ni ri na Rose Chavalala mara ve ri ni xaviwile mati va ku yini yeleyo ya ku mi xavile mati va ku yini vanhu va ka hina lexi mi nga ta mi byela xona Sivara ka 35 years leyi ni nga tirhani loko i ri ku tirheni i tirha leswa nawu loko va ku mi xawile phela a mi nga swi koti swi fana loko mi ri jaji or muahluri loko muahluri na ha ri leri i xaviwile ku xaviwa ku a ni n'wina mi yilile hi ku ku na leswi swi pumbiwaka swo karhi mi nge pfumeli mi kha mi tirha ka xiyanimoya ku ri na ku pumba ko karhi mi nga yi mi ya vona mi twe siku rin'wana va vulavula hi mapatu lama va ku halaya ku ya ka va makahlule mi ku i ta hindza mi teka n'wana mi ya vona leswiya dasela ku i fane i ya ka scene of crime loko i nga yangi i ri nambu wa mutirhela mfumo ka scene of crime i ya vulavula hi maveriveri loko mi xaviwile etilweni Sivara a mi xaviweni mi tirhi ntirho wa kahle ngopfu hi ku komisa ntanani sweswo na masiku hinkwawo mi landzelerisa loko ku ri na swilo mi ya vona hi n'wexe 100 kumbe mi nga si famba nkulukumba loyi a mi vulavula hi yena hi loyi ni lava a swi vula hi yexe mi ri koho mi xaviwile loyange mi ta huma naswona va nga va ku i famba na mina nkwashu i nhlekani a mi ta yini kambe n'wina hayi a ni a ni tirhi ka swona hi timhaka leti va ku privatiziwa timayini swi rhongo se loko a swi rhongo hi mhaka ya ku loko ko tirha vanhu lava tirhaka ka government va ta humesa gold hinkwayo hikwalaho ka ku wani vona va ka va tivana na munhu luya a nga rhangela
tender ya tinikisani ya security yebo se loko va fika la vo vha ku boso liya se loko yo ta boso ku ri na lava nga rhwala wo masaka ya tigodi ku huma la mayini i fana Afrika ku hoyi lava mi nga va sechi lava vanhu va famba na mina la se mu kuma ku yi lahlekeriwa njhani kwalaya yi lahlekeriwa swinene government kumbe tiko nebetwini 100 fambisani sweswo leswi tiyile inkomo se namuntlha mi te hi tinkhwa namuntlha ni tisiwi ku vukhamba lebyi nga la byi ndlandlamuka byi karhi byi ya mahlweni kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va Xikwembu se loko sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku endliwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt the same time sweswi na swi vona mina mara phorisa leyi mi nga ta pfala laha hi ku kusuka kwa bele hansi ka mayini hinkwerhu kusuka la ku ya Mpumalanga le emayini se ku hize va kota laha swi lava vutraining byin'wana byikulu vuxiyaxiya vanhu lava nga ta famba va hlomile ku va ta kota ku vuya na vona vana handle ka sweswi ku hava munhu mi nga ta n'wi kota ka swilo leswi loko va balesiwa vanhu va khomiwa phela South Africa na wu karhi hava xoxo ku hava nawu mhaka leyi nga kona la tikweni ku hava hi ku loko u ri kona vona sweswi teargasi loko mi ta swo karhi hava nawu hari hava teargasi la South Africa yo hangalasa vanhu ku loko munhu wo n'wi chela hi teargasi wa khomiwa ena a swi negotiatiwi a hi swi languti maphorisa va dlawa i vanhu masocha va dlawa i vanhu ene loko va ri vanhu i vanhu lava va sapotaka vana va vona ku fana hina van'wanyana se sweswi mina lexi a ni ta xi kombela ta ku why va nga tshami hansi ku endliwa vuleteri na swi twa ve ri ku la ka private security a swi nga yi pfuni nchumu hinkwaswo leswi vonani mi te mi la ti-private security minister Aro Mutswareli va zamile na sweswo va le ku puteni ni tiko va van'wana va karhi va vulavula kwalaho ku le ku ni fonele u le ku vuyeni se a ni va hisela yini vanhu lava yeah no ni mitwi ni khenseri swinene i tlhelo rin'wana leri muyingiseri a tisa roho loko hi kha hi languta ka timhaka letiya un'wana i ri a khensani ni fanele ni ya ni nga vulangi hi vanhu kasi kahle ya antaya kamena tolo a ni nga vulangi ku naya a no va ku haxeni ivi xikwambani va ku fambani ivi ni ya loko ni huma se mi vula ku kusuka loko ni xikwambani va te fambani hi awara yan'we loko se ni ya fika hi 20 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi se a ku basele riya ra ku aka hina kahle mi lava yini vula leswi mi lavaka swo swi ve swi va rivaleni nhlayo yin'wana ka swiyenge swa mabulu a ku tirhe mali a ku ni xavuyi mali vula yo basisa u ni xavuwini mi xavuwini ve ri ni xavuwini hambi mi mali a ni swi tivi ku ni yile okay loko ri ku ni xavuwini swi vula ku ni xavuwini na xayi swi vula ku ni xavuwini na Sesi Rose na va ta kaneta va ku leswi mina ni swi vulaka ha swona hi ku a hi ri rovolo ku yini kambe leswi ni swi tivaka ku ndhawu yin'wana na yin'wana yi na swiphiqo swa yona ku fana na kwala hi nga na swiphiqo swa hina kambe a ku nge vi ntiyiso ku kusuka nampundzu ri za ri pela ku na swiphiqo kwalowo i ntiyiso leswi mi swi vulaka ku a ni ngo swiphiqo swa ko swi tele so swi fana na sweswi a ni mi rha mi swi tivi ku leswi swi ceriwaka swi ya xavisiwa kwihi na kwale va ka ku jazi ra mikon'wana i mona pfumelelaka ku tirha kona a ni le ka xiyimo xa kahle